Sentro Kalungsod. Ami katemang kasalpantayanan, apelabungan at pelalaman ng ginutamong penibatan, mibayit, ban magawa ing bayong pisamban, ake katamong pakamalan. Mitipon tamo ban purian at pasalamatan, ing malugod a Diyos ang magkaluggrasya at kanwanan kay katamo. Iyabe tala po karing panalangin tamo ring makatuki. Ing kapasalamatan, the Governor Dennis Delta and Mayor Yoli Pineda and family. Rodolfo, Tatay Bong, and Vice Governor Lilia Nanay Baby Pineda and family. Honorable Mayor Philip S. Lagit and family. Honorable Edgardo Maganto Yambao and family. Honorable Edgardo G. Flores and family. Engineer Bienvenido Coleta Jr. and family. Architect Romel Zapata Tubig and family. Brother Noel Nagit and family. Brother Nick Nagit and family. Captain Rolly and Sister Zenny Flores and family. Brother Ronald and Sister Leia Navarro and family. Brother Marcelino Mandap Kitu and family. Tatang Peter Nepomuceno and family. Brother Fernando and Sister Zenny Daag Dimalanta and family. Family of the late Loreto and Felicidad Canlas. Brother Peter Canlas and family. Sister Blessy Kiray and family. Brother Arthur Agustin Nagit and family. Honorable Arturo Nagit and family. Apong Monica Incorporated. Marina Foundation. Sister Lilian Lopez and family. Brother Jerry and Sister Loven Mandap and family. Francisco Gamboa and family. Honorable Captain Domingo Cunanan and family. Honorable Captain Jason Yanga and family. Sister Catherine de la Cruz and family. Sister Asuncion Garcia and family. Brother Rene and Sister Priscilla Jose and family. Brother Danilo and Sister Marlene Ablasa and family. Brother Benny Ramos and family. Brother Rolando and Sister Chona Mercado and family. Brother Jojo Lugtu and family. Sister Luana Barroso and family. Sister Veronica Adeline Cañero and family. Parish Pastoral Council. Parish Construction Committee. Santa Catalina Chapel Pastoral Council. San Francisco Assisi Chapel Pastoral Council. Bulac Pastoral Council. Dawe Pastoral Council. Saplad Centro Pastoral Council. Sapa Libutad Pastoral Council. Lambiki Pastoral Council. Manyango Pastoral Council. Minalin Historical, Cultural, and Tourism Council. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Minalin. PNP Minalin. Barangay Santa Catalina Council, BPATS. Special Intentions for Zenny Daag Dimalanta. Brother Rino and Sister Perla Viray and family. Sister Teresita Laksa Wu and family. Engineer Bienvenida Coleta Jr., Architect Romel Tubig Jr., para King Aldo ng Quiabaitan, Brother Ruben Sarmiento, at Brother Alan de los Reyes. Ing makapasubaling kapag nasanda, Riolanda Yabut, Jesusa Santiago. Ing malagwadang kapaldanan dina Janet Guevara, Rosario Garcia, Ann Michelle Santiago, Nicolas Dominic Santiago, Ruben Sarmiento, at iulino sana king maligaya ng kayarian, ding kapatid tamong mayaw na biye, lalo na ri Reverend Father Aristotel Bonifacio de la Cruz, Monica Sarmiento, Erich Garcia, Lita Sarmiento, Francisco Gamboa Sr., Adoracion Pangilinan, at ding sablang kaladwang alanang makaganaka karela.
Hello, test mic. Hello. Talakad tamo po. Hello. The Roman Catholic Archdiocese of Pampanga, Sod Parish, Santa Catalina, Minalin, Pampanga. For now, I have chosen and consecrated this house that my name may be there forever. My eyes and my heart will be there for all time. From 2 Chronicles 7, verse 16. We praise God from whom all blessings flow. We acclaim in the name of the Almighty Lord the goodness of all who have shared their blessings for this parish. To those who work tirelessly, offered their meals and service wholeheartedly, and extended their prayers intently for the fulfillment of this parish new edification, despite the global effects of the COVID-19 pandemic, the dream of reconstructing this sanctuary turned into a reality. This sanctuary serves as a memoriam of the strong faith of its parishioners and a remembrance of the remarkable leadership of the people who unwaveringly dedicated everything towards the goal of having a new place of service and worship. Signed, Engineer Bienvenido Coleta, Committee Head, Parish Construction Committee. Signed, Jerry Armandap, Parish Pastoral Council President. Signed, Reverend Father Jason B. Canlas, Parish Priest, San Pedro Calungsod Parish. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. To God be the glory. November 15, 2023, blessing, consecration of the altar, and solemn dedication of San Pedro Calungsod Parish. Po, para king prosesyon pan.
Ampo ng anak, ampo ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya po ang kapayapaan ng Diyos, mantabi kay kayo ngan, At ampo kaya kaniting ka- banal, ampo kaniting banal ng pisamban. At kaya ka antimorin. Kalugurang kong kapatid, kang Kristo, kaniting masusing rito, ng pamagtagulaling king pisamban niyo. Panigaputa mo king ginong Diyos, ing panwana na iting danom, lelangana ng kayang gamat. Iti tandane ning pamanisi, paganakane ning kay katamang binyag, at wagane ning pamipadali sa kaniting pader at kaniting altar. Ing grasya ng Diyos, sa upa nakatamo sanang manatiling tapat, agalamin ning banal na kapulungan na, makabuklat na puso ang pong kaisipan, king banal na Espiritong tinggap tamo. O Diyos ming mapamakalulo, awasan mo ing sablang lelangan king sala na ning biye, at padarubutan mo kami king pali ning maulang lugot mo. Yapot ang miwali kami at mipaparayuke ka. Panay mo kaming babalik pasibayo kang Kristong pamuntok mi. Pepamana me kay kami ing makanya na pakalulo, banding makasalanan at dumalan king danom ami pabanalan, matela kambe ng Kristo at talakad lang pasibayo, bilang ganalamin ng katawana at alapagmana ng alanganggang tipana. Bendisyonan mo ampong pabanalan iting danom. Ngayon mipisikan kami kaniti at iting kabilugan apisampan, gawan meng wagana ning makakabo sa danom ning binyag. Anong lo maging metong kami kang Kristo, templo ng Espiritu na. Ding sablang at yung ni Keti, at itang mitipan pa Keti, karing darat ang pangaldo, ban magmasusi karing banal na misteryo mo, Keting pisamban. Misan metong langan sana, king tauling aldo, king lamesa mo, king banal na syudad, ning kapayapan mo.
Diyos, sige pa ng pakalulo, manuklangan niya sana kaniting balening panalangin. King grasya ng Banal na Espiritu, dini sana katamungan sana, ban maging templo na katamo, ning pamanantabi. Amen. Gloria in excelsis Deo.
O Ginoo, katman may ting lugal king ligaya mo, at yatchat may gamat mo king bendisyon, karing sablang mamaus keka. Ingamano mong kini mi pasyag, at ing sakramento mong kini mi pagmasusyan, pasik ng andala sana rin puso, ring sablang talasal pantay. Iti adon mi kay kawa Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magaring kayabe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman king alangang ka. Amen. Lukluk tamo po ngeni, parking liturhiya ning amano. Ingamano ng Diyos para tiya sanang maramdam kaniting pisamban. Bani buklat nila para kay kayo ang misteryo ng Kristo at ban pagdala na kayong kaligtasan king banal a kapulungan. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Nehemias. Kanitang miras ne, itang kapitong bulan, at ding Israelitas, makapilmino pamanuknangan, karing karelang balen. Ding sablang memalen, mitipon lang anting metong, keto king plaza, tulid ning pasbul danum. Inawad da kang Esdras ay eskribo, ing ilagene king publiko, ing libro ning batas ng Moises, a inutos ning Ginoo para king Israel. Uli nito, king mumuna ng aldo ning kapitong bulan, i Esdras apari, lege nepin ing batas, king arapando ring tawong makatipon. Lalakit babayi, at ding anak aatin ng ustong pamisip. King Plaza, tulid ning pasbuldanum, king daramdamanda ring pesitipon, alalakit babayi, ampon ding anak aatin ng ustong pamisip. I Esdras, binasa ne ing libro, manibat king abak amaranon, angga king kaugtuan aldo. Ding sablang tao, mekiramdam lang matingid, king pangabasa na ning libro ning batas. I Esdras ay eskriba, makatukluya king metong a plataformang tablo, at tela kaddo para pipamasan. Atilo king siping na, king dane ng wanan, di Matachas, i Semeyas, i Ananya, i Urias, i Helshas, at i Maashas. King Dane ng Kaili, at i Noman, di Pedayas, i Misael, i Malkiya, i Hasum, i Hasbadana, i Zacarias, at i Mesulam. King Atatangalan ding sabla, antining mas matas ya katukluanan, kesa karing malda, i Esdras, biklat ne ing libro, inyang biklat ne, ding sablang tao, pesi talakad lang matulid. Kay bat, i Esdras, pepasalamatan ne ing Ginoo. Diyos amaula, at ding sablang tao, tinasdoring gamat do, at meki batlo. Amen, amen. Kay bat, dinukula ang gaking gabun, at mig sa kablo, king arapan ning Ginoo. I Esdras me masayo, king batas ning Diyos, saka nalilikas at mamalinawan a kabaldugan. Banketo ring tao, ayn tinjando itang mababasa. Kay bot inehemias ing kagalang-galang, at i Esdras apari at eskriba, ampon ding Levitas, amituturo karing tao, ngarang sinabi, karing sablang tao. Ingaldo iti, sagrado yo, king Ginong kekong Diyos, kayo malungkot, kayo tatangis. Sinabi na iti, pablasang ding tao manangis langan, kabang makiramdam lo,
king amano na ning batas. Kay bat na nito, i-Esdras nga nakaring tao, pasiyuli na kopa mo, mangan kayo, king mga nyaman apamangan, at pasiinom kayo, king mga yumong alak, at dakayanan yesa kaniti, itang talagang alang asadya. Uling ingaldo iti, sagrado yo, king kekatamong ginu, kayo malungkot, ing tula ning ginu, yo ing kekong sikanan. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos.
Karinde puriat ing lagyuni apangking batas na Israel karinatiluring piyukumaning katuliran ding suging piyukuman ingaring Aramun tatamu itmong saya gimbalening Dios Aramun tatamu itmong saya Pamamasang ibat, king sulat ng Pablo, king kapulungan, karing Efeso. Inyangeni, na kayo aliwang tao o dayuan, memalen kongan kalupada ring sablang pinili ning Diyos, at galamen ako ning pamilya ning Diyos. Metong kayong dake na ning edipisyong makatalakad, baborang pundasyon, ding apostol at propeto. At ing batong pamuntok, yapin kabud i Kristo. Ing kabilugan a edipisyo, miso kung sukong ya, king uli na. At ding sablang dake, miyubugla, anting metong abanal a templo, king ginu, kayagum na. Ikayo man, kayabe kayong maging dake, naning metong pakasautan ning Diyos, king kapamilatan, ning kayang Espiritu. Ing amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ngeni, ban parangalan, ing mayap a balita.
Hingginu mantabeya ke kayo. At keka ang timurin. Pamamasang ibat, king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Mapila na aldo bayo miras sing Paskwa daring Hudyo, Jesus sinuba ya Jerusalem. Karas na kilob ning templo, dis na noring taong mamisaling baka, tupa, ampon pati-pati, antimurin ding talapaglibe kwalta, pakalukluk karing karelang lamesa. Ginawayang pamarug king mapilan kapirasong lubid, at penabinongan lumuwal king templo, pati na ring baka at tupa. Sakano, penyambulat ding perada, ring tarapaglibe kwalta. Penwag no ring karelang lamesa, at nga nang sinabi karetang mamisaling patipati. Ilwalyuketi ing ega na ganang yan, at tuknangan yung gagawang palengke, ing pibale-bale, ng ipaku. Kanitara aga na ka, ring alagad na, hingamano ning kasulatan. Mi kakaluko ko puso, king pamagmalasakit, king pibale-bale mo. May kilam ring Hudyos at ngara. Nanuwing uwagang apakit mo ke kami, para apamatuliran mo ing kekang depatan. May kibat ya Jesus, lasakan ting templo, at kilob ning atlong aldo, italakad keng pasibayo. Ding Hudyos, ngarang minat ba? 40 mabanwa, raneng gagawa niting templo, at italakad me, kilob ning atlong aldo? Dapot ting templong amanwa na yepin, itangkeyang katawan. At inyang sinublining mebye Jesus, aga nakara ding alagad na, king sinabi na piniti, at meniwalala king kasulatan, at king sablang sinabi ng Jesus. Ing mayap pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Manatili ka mapong makatalakan. Umpisa na po ni kanakong homilya, buriken dinan maya pawaras, ang kakatamong parish priest. Si Apong Jason, ko naman pasalamatan. Bakit ulingin gawa ng ini karampatan mong dapat ng daptan? Bilang pari, diyan may misali kang kandila, etc. Minta ka karentaw, karampatan mo ita. Karampatan ba ita? Karampatan ming gawan ming kay kaming agyo. Banpakit mo yung lupa na ningapong Ginoo, karentaw ang katiwala ra kay katam. Maya pa oras mo naman po, karing meme, kasopan, material ang pompera. Pero era kayo naman pasalamatan. Huling, karampatan mo, ining kay kayong daraptan. Karampatan mo yung gawatang mayap. Uli po ang gagawatang mayap, etan mo mana yung pasalamatan na kataning apong Ginoo. Nune po ang gagawan tamo ini, o yan yung karampatan, agawan tamo. At pasalamatan ko lamang naman, din kay katamong kapatid, parokyanos na MME. Alala nga ibiye siguro, pero may nalangin lang. Moreta siguro mo naman, din tamo kakalingwan. So, tamo po kini, palagay ko, lakalamasaya kay katamo kini. Then parokyanos, then kay katamo lay leaders,
pati na Yapon Jason. At siyempre, masaya lang mo naman po rin yung pari, willing kay ba na ng blessing, siguradong timpo at ang pamangan eh. So, masaya tamo, at least, impisamban, pilan percent, mayari ne. Kay palinawing gulot, pero balo ko niya pangyayari, ketambabo. Masaya tamo mayari, impisamban ay ni. Pero, nanumburi na sabyan, nining kay katamong gewa. Nanumburi na sabyan, nining at tamo kini, at gagawan tamo, iting seremonyas. Balo tamo, nanuman ang binyan ng grasya kay katamo ng apong Ginoo, atin kayabe tungkulan. Atin kayabe responsibilidad. Ne po. Mayariya, inimpisamban so far, malyari tayo yung gamitan, pero namburi na sabyan nini. Mitipon tamong ini, para bang kanita, bendisyonan tayo, inimpisamban ang pangaltar. I-dedicate tayo. Pota lulub tamo ka rin pisamban, sanong mo muna tandiling lalawan. Tapululog kayo. Lalawin tayong mo muna retablo. Ale? Pero buri kong pag nakake kayo, ating meto nga maulagang bagi, kilob na rin pisamban. At yan rin ang ta center of attention ngayon ng kaurasan, yapin, ing altar. Ing altar, pota po, akityu, lanyan king laro. At ang awis sa mo king larong paglanya, krisma. May anguya king amanong Kristo. At yung Kristo gagamitan tayo kang Jesus. Ene po pilidong Jesus ing Kristo. Noon amano yung Grego, ay muri na sabyan, melanya. Napot ang lanyan kay ni, muri na sabyan, ining altar, tatalakadya ang timon tanda ng Kristo. Nandilinob kami, emya inuma. O tapong may konsagrane, uman mine. Uinisang kanong bakit uman miya yung altar. Uling tatalakadyang antimong tanda ng Kristo. Kenta mo masisese, kene pagkalub Kristo, ing kayang katawan ng pondaya. At bilis ka naman ining ammo ing lectern, uling keniya, ipapalad kay katamo, misa sadya ing amano na ning apong Ginoo. Na yung dapat mo naman manubog, karing kay katampam isip, at yung kay katampam ibibye, bang kanita yung tatanggapan tamo, king altar, alang aliwanan ng katawan at daya ng Kristo, yung biye ng Kristo, ya mo naman yung kay katamong maging biye. Pansinan tayo po, ining ebanghelyo. Jesus, linob yaking templo. Mapansinan tamo, adwa yatang beses, at least, kadwa, karing beses sa pamanloob ng Jesus king templo, tintang atatandanan. Muna, anyang dalari king templo, ne po. Para bang kanita, miyayin niya king apong Ginoo. Kadwa, anyang 12 years old ya, dalari king templo. Katlo pala, katlo. Ya pinindindam taking ebanghelyo. No makananungan yan datang iyo, nakalupa retang minuna ng panyatang. Uling kayang panyatang ng giwana. Karas na kin templo, ikit na yung templo. Ene templo. Ene bane pipanalanginan. May gawaya siyomart. Okay? May gawayang ukay-ukay. May gawayang palengke. May itong translation pa, tungkol kining milyaring ini, may yaw siya pang nga ng Jesus, gawaya lunggada, ding mapanako. Puri na sabihan, ing templo na maulaga, at yung montanta lakad tanda, nimbalayanan ng apong Ginoo, marayo ng ini, king gewara ring tao. Metong yung pagkanakake katamo. Inimpisang ba na ini, gewa tayo, tamo kakalinguan, at gewa tayo.
Gewa tayo para bang kanita, deng mititipon kini, mitipon laking panalangin. Mitipon laking pamikakapatid. Mitipon laking pamikatagpo, king apong Ginoo. Eta mo siguro, deny ni, kaya kayo, I hope, maliliari kini, neng kay kareng aliwang pisamban. Impisamban, neng kay kareng dakal, kaya maging lugar ng panalangin. Nune, maging lugar deri marites. Nakita mo po yan. Siguro we cannot deny. Nakita mo, as no karakal, den susuyo, EMDC-ya, CWL-ya, commentator lector-ya, greeter-ya, and what have you. Then, bandang tauli, mamako na lang. Bakit? Uling, pisasabyan dani. Ipag-istoryan dani. Eko naman sasabihan ni tapapansinan ang kakulangan. Pero I think, nung ibandera mo at gawan tayang pulutan ing metong nga tao king kayang kakulangan, I don't think ikakatulanin ng apong Ginoo. Tatalaga tayong lugar bantay itamong abe-abe, misaub-saub tamo, ing apong Ginoo naman, akwa nakatamong awangis kalupa na. Uwing sangkan, nung bakit po inimpisamban may gawayo. Alayo ken dekorasyon, nung etsuya kitang diwa, ning kay katamong pamibiybi, at di mo yung paganakanan ng apong Ginoo. Papalyari siguro nga sabi tamong, well, kanita magtindalang baka, maglibe lang pera, ala naman business kini. Totoo, mapalyari siguro nga la. Pero baka po at naman ang aliwang business. At naman ang aliwang pamamalengke. Kanita po, natin ko nga kasabi, lalaki, at sabi na yun asawa ko, buntaya palengke nga na, sali ang metong akilong bangus, o tadwayang oras nga na. Potang muli, nepakarkala palengke, nakalya palengkeng istorya. Nakalya palengkeng storytelling alay. Sana po, pakikwanan tamo, impisamban na ini, tayo kagawan, makanyan. Nune po talungkob tamo kini, i-dispose tala rin sarili tamo. Bayo tama ko, kimbali, papunta kini, dispose tala rin sarili tamo. Punta tamo kini, mo ba nakatagmoy nga pong Ginoo, nune nakatagpo tala rin kapatad tamo. At yung kaya katang pagnasan, yapin ng kaligtasan at panyulong kimbi ng balang metong kaya katam. Potang makanya ng maging bunga, then patutuan tamo, yung pamagtagulaling king lugar ni King Apong Ginoo. Tutu, aki tamo, yung kamalyanan ng balang metong, magumpisa king pari, ang gana ka ring anak ang miyembro, susuyo kang pisamban. Tutu ita. At tamo dapat magtaka. Uling umpisa na ng misa, na nung gagawan tamo, magkumpisal ko. Magkumpisal ko. Alam ko pandimdam magmisa, magumpisa kimpari, na sinabi na ka rin tao, sige, sumisi na kayo, ana. No, kaya be kami naman. Magkumpisal ko kin Diyos, amay paing tuto. Kikilalanan tamo yung kikatang kakulangan, at pamikasalat mamarap na king Apong Ginoo, manyad tampakalulo. At kadwana nita, na sasabihan tamo? At kay kayo kapatid, ipanalangin niyo ko kin Diyos kay Ginoo tamo. Kayo ko dugo pag-istorya. Kayo ko dugo chichismis. Ngana pangadiyo ko. Parbangan tayo sahop na ning pangadiyo. Apakikwanan kong ing Apong Ginoo, agawa na akong kalupanan. Sumulong king kayapan at kabanalan. O yan po yung kakatamong tungkulan. Yang ini, siguro ka ba magsayata mo, o tamakota mo kayo ni dalata mo, hining kakatamong tungkulan. E po, para bang kanita, den kakatamong komunidad, muntala kayo ni, ulim panamdamanda, yung karelang ulaga. Sana, malilyaring Misa ni Eldo
ating kandandaman karing kay katang kaparokya, mayapan niyang malati ang pisambal tamo, nakalare si simba. Sana ay malidyari, na patang magmisa iyamong, limala mo rin kay ngarap si simba. May saup-saup tamo, at inyang bale, binyay nga pong Ginoo, lapitan tala, rin kay katang kapatad, paramdam tamo karela yung pamipaulaga, para bang kanita mititipon tamong panikini, at tumulay nga pong ginuking gagawan tamo, uling pamipaulaga kimbalang betong, yan ing tanda king kaburyana ng Diyos. Pangadiyo ko naman po, pangadiyo laren pari, pangadiyo apon Jason, at pangadita laren tutuki pang manimuna kay kayo. Para bang kanita ilam mo naman, maging dalan lang po kami, kimpami paulaga, kimbalang betong kay katamo. Amen. Talakad tamo po. Credo in unum Deum.
tamo karing banal, barang katamong sopan karing panalangin daking Diyos. Alubos mo yung pangigpatamo, agagawang templo ng Espiritu na karing puso ring tapat ng anak. Siklod tamo. Kristo pakalulong. Gino pakalulong. Banala Maria, ang induning Diyos. San Miguel, banala anghel na ning Diyos. San Juaning Talapaminya, San Jose, San Pedro,
katawan mong tao. Alang-alang king panyatang mo, anting tao. Alang-alang king kamatayan mo at pamanalaka, di ba't karing metel. Alang-alang king kalambing, banala Espiritu. Malunos ka ke kaming makasalanan. Anuanan me sanampon pamingwa, ing banal mong kapulungan. Papanatilian ming papa, ating mabilog a kaparian, ing tapap na pamanyuyuking kekang kapulungan. Isan metungan mo sa daling sablang tao, ing kasal pantayanan at kapayapaan. Pasiknangan mo kami, king pamanyuyuke ka. Pamatulan mo laking pakalulo mo, ring maliligalig at magkakasakit. Gawan meng banaliting pisamban, at itagulaling meking kapanyamban keta. Jesus, anak ning Diyos amabiyen. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Ginoo, king kapamilya at handing panalangin ng Luana Virgen Maria, ating sablang banal, din panalangin may lalo la sana maging kalugod-lugod matanggap keha. Iti sanang pisamban, ang initatagulaling miking lagyo. Maging pibale-bale na sana ng kanwanan ng pong grasya, nung nuring kristyanong makatipon, king pamikakapatad, makasambala keha, king espiritu ang pong katutuan, at sumulong lang biyabe-yabe, king pamikakalugod. Itiyadan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Talakad kamo po. Kay paming at subanwa, panipataning kabanalan at tunay parasan, tunay mo ping karapat dapat, ampong matulid, ing purian miya at paligayan ng lagyo mo. Ulingay nilalapit kami keka. Bami nang itagulaling king
alanganga mong kasuiwan, iting bale ning panalangin. Iting templo ning pamanyamba. Iting pibale-bale, nung no kami, may pakpakabsyan, king amano, ang poking sakramento mo. Kiti may anina king misero ning banalakapulungan. Mamayot puta niya sana karing bunga ning banalakapulungan, pepabanalana ning daya ng Kristo, yung babaeng kakasal mas king ligaya na, yung virhen amaningning, king kabilugan ng kasalpantayanan na, indong mipanwanan, king kapamilatan ng upaya ng banal na Espiritu. Banaling banal na kapulungan, ing pili mong ubasan. Ding sangana, sa salilungan ding yato, kukulate king dutong na ng krus, mumukit siya king kayaryanan ng banwa. Ing banal na kapulungan, ing pagkasautan ng Diyos king yato, templong mitatalakad, iba't ka ring mabyebato, pundasyon ay ilaring apostol, pamutok ng bato, Kristo. Mitaluktok niya ing banal na balayan, syudad makatalakad babo na ning bundok, maslaga suluking beto yato, masala king ligay ng kordero, at mikakablas king panalangin ding banal na. O Ginoo, itubod may banal na Espiritu mo, iba't king banwa, bangawa na iting pisamban, alangangang banal alugal. At iting altar, panay makasadyang lamesa para king sakripisyo ng Kristo. Keti, ing danom ng binyag, saula na sana ing kamarinaya na ng kasalanan. Keti, balayan mo, mateya sana king kasalanan. At subli ang miyuman, anding anak mo, king kapamilatan ng grasya mo. Keti ring anak mo, makatipon na kapadurot king altar mo, pagmasukyan de sana yung pamigagana ka, king kordero ni ng Paskwa, at may pakabsyan na sana king lamesa ning amano, amponing katawa ng Kristo. Keti yung panalangin, yung bangkete ring banal na kapulungan, may kablasya sana king banwa ampong yato, andi mong panigapo para king kaligtasan at kanwanan ng yato. Keti, manakit na sanang katuliran ding pakakalulo. Tunay kalayan ding mayayalipit. Iba't keti mabilo gayato, mipiblasan king dangalan ding anak na ng Diyos, milublasan ng matula king syudad ning kapayapan mo. Itiadon mi kay kawad Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyan po magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman king alangan ka. Amen. Lanyan tayang ini, ting altar, ampoy ting pisamban. Ing Diyos king upayana, pabanalane sana iti, at gawan mas lagawagan ng misteryo ng Kristo at ng kayang banal akapulungan.
O Ginoo, di panalangin mi, maging insensula sanang mumukyat at miraras king harapan mo. Kapang itimpisan ban, mi kakapwan niya king banglo, ing banala kapulungan mo, kat muane sanang metoyato, king masangyong banglo ng Ginoo sa Kristo.
Sala ng Kristo, sunlag aking banal na kapulungan, at tayran mula rin sa blang bansa, king ganap akatutuan.
Lugurang kong kapatid, manalangin kayo, ganiteng kay kayo at kakundawon, matanggap para pa ni Diyos, ipambayupayang tutu. Tanggapanes sanang ginuy, ting dawon karinggamat mo. King kapurim po ni kaligay, ning kiyang lagyo, king kay katamo ikasaplala, at ting mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, malugod mula sanang tanggapan ting ayin, ning masayamong banal a kapulungan. Ing kapulungan mong makatipon kay ting banal a lugar, isasadya sana king alangangang kaligtasan, king kapamilatan ting misteryong pisulusuluan mi. Idiyawdan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, mandabi kay At kaya ka antimorin. itas yulare ang puso yan. Makatas na lo, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Ing purya ng pong pasalamatan na ka, kapilan man ang pong nukarin man, o pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Imabilog ayato yung templo mo. May gawa, ban may kabless king lagyo mo, dapat pabusan mo kaming mitagulaling, king kasaywan mo king lugal mitalakad, para king kapanyamban keka. Kami rin pusong mangat mong tula, tatagulaling mi king ligaya mo, iting obrara rin gamat mi, iting balen yung panalangin. Keti, miyani nagya ing misteryo ning tunay templo mo. Keti, pipakilala ming makapauna ing larawan ing syudad mo king banwa. Uling giyawa ming katawan na ning anak mo. Bibay king one of Virhen, banal na templo ning ligaya mo, duya manuknangan ing gaganapan ning panga Diyos. Ampat tinatagme ing banal na kapulungan, anti mong banal na syudad, telakad may babor ang pundasyon ng apostol, at Kristo mismo, iyang pamunto ka batu. Susunduming tatalakad ing banal na kapulungan mo, karing may piling batu, pepabiyaya na ning Espiritu, at sementuana ning lugod. Kitang banal na syudad, maging sablala ka karing sabla, karing sablang panawin, at Kristo iyay maging alanganggang sala. Inyangini, kambering sablang anghel ang pong banal, papasyagming kakang ligaya, alantok ng ngaming aningining kakanta. Ikapin ng banaloy pa, at yung meto lelangan matampanak ang papurian, uling king kapamilatanan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at yung upayan ng banal na Espiritu, pagkadam ng mong bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king kapulungan mo. Bangkit naman iba't king kayaslag na ning aldo, ang ganang king kayalbog na, indalise daon miyang pangyaking lagyo mo. Uli na nito pa panikapumi, palukob ang pong pabanal mula king Espiritu mo, reting ayn adaralamit daraon keha. Man magawalang katawan, ang pong daya, ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, amin abilin ke kami,
ken pagmasusyan milareteng misterios. At tatandaan namin pa, ganitang binging may pagtaksilan niya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinuwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawin para kay kayo. Makayin mo naman kay batan ng apunan, kinwani ang kalis. Pasibayo, may pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya ning bayo ang pongalanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo. Ampo para ka rin sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamikaga na kayo kanako. Masyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Yang ining kagarakan mi, o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamailasa, ang kamatayan ng anak mo, yung maligayang pangasabli ng Maybe, at yung pamaitas na banmo. At lalo yung makasadyang salubong, igadwa ng panyatang, naraon may kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye, ang pong banal na sakripisyo. Baligdan ning ayin ng banal na kapulungan mo, at kilalanan ning may daon kimbiyena, apauli ning sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kami ngan misut keka. Pagkala mo sana, kay kami ngan may pasiknangan, king katawan na pondaya na ning anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mga lang hanggang dahon keka, at papalayan na kaming mirakayanan king pamimananding banal mo. Una kami ng Nona Maria, Kapiluan Pira na Indoning Diyos, kami ng San Jose ng Esposa na, kami rin Nona Apostolo pon Maligamong Martir, kami ng San Pedro Kalungsod, at Santa Catalina ng Alejandria, at sa Blang Banal, palining pamamilatan na, manalig kaming mirian ng kasaupan na lang patanat, king arapan mo. Pagamuami, oy pa, iti sana ngayon ning pangasot mikeka, pasulungan na yung kapayapan ng puon kaligtasan ding sabla king mabilog ayato. Pasignangan may sana king kasalpantayanan at puon lugot. Ing banal na kapulungan mong kasalukuyan maglakbe kiti king yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco, ing Papa mi, at i Florentino y Obispo mi. Ipasyano yung kay kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, pari ang puon diakono, at ing mabilog kapulungan, agewa mong sariling keka. Iba, tanggapan mo yung panalangin ding sablang mi tagulaling, kaniting pisamban keka. Maging lugal niya sana ning kanwanan ng pon sakramento, nung nuyam ipasyag yung mayap, abalita ning kapayapan mo, at may pagmasusyan ding banal na misteryo mo. Tatayran ning amano mo, at matatag king kapayapan mo. Mirasya sanang alang kasasagkulan ning pinili mong kapulungan, akasalukuyan maglakbe kete king yato,
king alanganggang pibale-balena. Karinding sabla mong anak, ang ini makasalbag karing miyayaliwang lugal, magdaton na lamo rin, king syudad ning kapayapan mo. Ding kapatad ming mayango na biye, at ding sabla keka, may matula ang puan memo na kete king yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong no ka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalubmuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, kagum ni Banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos panglubos mayupaya, manggamang king alanganga. Kimit mong lugod at kapasalamatan, maus sa mong ini king kakatang kaluguran na ipa, at nga tamungan manalangin. Ikabos mo kami king sablang Maroko pa, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasupan ng pakalulo mo, mitimawa kami parati king pamanalipan na ng kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabampanayan ang pampagsadyan mi, king panyatang ng mitmong likaya ng talapangabos mi, Yesu Kristo. Diyos ay upami. Ikinumaya sa Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapan lalakwan ko keke, yung kapayapan ko, mabiye ko keke. Ewan sana mabaligdan din kasalanan mi. Noon yung pansinan mo yung kasalpandayanan yung banal na kapulungan mo.
at pamayapan may ang pambisan metongan, agpangking kaburigan. Ika mabibiyan pamagari, manggaman kingalanganga. Amen. Ika payapaning kinu, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At kekaan timurin. Kapatad, iyang pangtaya king metong at metong, hing tandaning pamakisut ampon kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis king apunan ng kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka. Dapat iyagas niya yung amano mo. Kumayap na ko.
Manalangin mo. O Ginoo, kapamilatan dareting kalam, pasulungan mo yung pamanalastas mi, king katuliran mo, karing kaisipan mi. Asang banda ka sanang parati, king banal at templo mo. Lain mi tutula, king pamanantabi mo, kambering sablamong banal. Pagkalam mo kay kamiti, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Siklaud damo po. O salutaris o
Santo Merco. Mayap abengi pong pasibayo, ausan taya po ngeni, inke katamong maganaka at mayop apastol, keni king parokya, Irreverend Father Jason Bayan Calas, Banmonye, kapasalamatan. Kakarog ko po. Benging Diyos po kaya kayongan. Kumusta ko po? Balungkot ko po atay tsura. Kumusta ko po? O malyari ko pong mag-request kaya kayo. Yes or no? Yes. O malyari po, nung ikasipin mo ngayon ni babae, pag-greet mo niyang benging Diyos, malago. At nung lalaki naman, benging Diyos, masanteng. Sige po. O, sto na po, pata sumobrala. Tutu, ngayon pong benging ngayon ni, lintoying sintingan, aliwa mo po ning balang metong, aliwa mo po ning pisamban, unay nga pong Gino. Amen. Palakpakan tayo po yung Gino. Hindi ta kapinandit, hanggang medyo maranok ta na pong bagya, panapaya yung moment kaya po ini, po. Ipaggalub yun niya ka na ako. Dakal pong beses king biye ko, pagdodan ke ingagyo ko. Anya pong lungob ko seminaryo, duda ko kasi, baka nano kong misadsad, malati yung eso pagus ko, sakitan ko po. Ako pwedeng mangan masya sa nasi, nung ali, babaknal ko. Anya pong may ordain ko, karin kaya kami king magalang. Anyang atlong beses mila ko yung kuryente, bayo mismo yung, o bayo ang po kabang mismo ng ordinasyon ko, kukutangan kaya po yung Gino kanita. Gino, kakayamig kamali ka na ako. Mo kuwata boring magpari. Kaya rin na po ning pabanwa ning pang-ordain ko, sakto po, maresyapol kaming pari, kay ni King Archdiocese tamo. Aliman po ako, originally, imumuna kini. Atin po talagang bisa kini. Maya pa oras po abong Paul. Pero, pag maragol ke po ke kayo,
yan na. Amo, pag maragol ke po ke kayo. Ining parokya tamo. Ne po, iyake kami, kaya beda kayo po. Ako po bisang kumiyak, lalo ko sasanting. Mekad plano na po ning Ginoo, namidala ko kini. By the way po, hanggang iiwa ko kutang, kini ke po minunang megapostolate rin kaklase ko. Kwasay parish siya pa kanita. At kay grasya na ni nga pong Ginoo, kubalo, yan din po pala ang mamunang maging parish ko bilang parish priest. Migkataon, mekad para king Ginoo, ali. Uling atin yang plano ing Ginoo. Tutuna po nini, anyang sabihan ng apong dong, kanako iting assignment, na mi-assign ko kining bayong talakad na parokya, kuman po bisang tango kaya. Anyang pinibala ni kanako yung pamagpastul kaniting bayong talakad na parokya, pabanwa ko pang pari, bayo ko pang pari, nanong balo ko, nanong gawan ko, ginuwagyo ko ba, bayong parokya, manong pisala, o imbis na lumabong yung kasalpantayanan keni, lalong matda uli ko. Dakalakarog, dakal pong takot, at dakaladuda king puso ko. Disnan ke po yung parokya, metong yang malating parokya. Pilan lamo ring magkasya, mapali kilob, maskup, lalo na po ang ating pamitipon. Potang poposisyon mi yung Santissimo, lalo na pa Huwebes Santo, maralas kaya kami mong gitna. Kami pwedeng lumwal. Pero ngayon, at least, may kadalan ta nakitang metong aside. Pwede naman po nalakong gawan. Pagtsagan ke, alang kimutan, mas mayan, alang kapagalan. Paborin ko na mong makanyan. Pero sabi natin pong darna, ang pinakamabigat na kasalanan ay yung may kakayahan kang tumulong pero wala kang ginawa. Duda ko man po king agyo ko, duda ko man po nung gusto yung paninapan ko king parokya tamo, duda ko man po nung apayari miya, duda ko man po nepo king agyo tamong gawan, lalo na rin parokyanos tamo kini. Halos 1 year ko pang pari. Pandemya pa. Ala ko man makaing kakilala, maramarine ko pa. Very light. May walaya pa po ing metong ka rin talagang masigasig ban magaway iting parokya. Balo ko po. O yan na naman. Masaya yung ining akakit na. Among, bakit po pegawaya yung parokya? Bakit karagul na at pekasan ting yepa? Dagyuring tao yan. Kalatina mo ning parokya and mostly kalulula pa. At kay banda naman la pa. Dagyong makapatalakad parokya. Pakibat? Because even the poor deserves the best. Sabi ko po, kumiyak ko pa, kitang part-time, kinyak na ako, Kenny. Bakit po meron pa tini? Pakibat. Because God deserves the best. Inga pong Ginoo, lalo na po ka na po. Lalo na po rin kaklase ko rin makakilala ka na po.
Bibigyan na parating bes na. Kaya ngayon anting meto nga pari, agyang balo ko, dakal ko man po duda king sarili ko. Signangan kayo po yung loob ko, signangan mi yung loob mi, at may tiwala kami, aliging agyumi, nuneking agyu ng gawan ng hapong Ginoo, para kay kami. May tinda kami pong tickets, may tinda kaming t-shirts, may tinda kaming kandila, may tinda ko kami naman pong ukay-ukay. May mag-second collections kay po kareng parokya. Agyang ikikakilala pas na sinabi de, agyang Lunis pa, puntalan miya, at nano-nano pa, liban mi na. Kulang na mo po, tanggap kong pipian kay niking parokya. At ini po, migbunga na. Migbunga, limo po yung pamaging masigasig mi. Migbunga yung pamagtiwala, miking agyo ng gawa ng hapong Ginoo para kaya kami. Na imposible man, agawa ng posible yung Ginoo yung gana-gana para kaya katamo. Pag maragol ko po, in just 1 year and 9 months, may area po ining kaya katang parokya. Tutupin, eke po kalingwan, sinabi ng Yesus, king paborito kong santo, San Bartolome, may git pa kanyan, ingakit mo. At may git pin pa po makanyan, ingakakit kong ini. King dakal, kung duda king beko, ating metong nga Ginoo, na sigurado ko. Ating metong nga Ginoo, na palitanangan kapanatagan, ing nanuman duda ko, dakal ko man po sigurado, pero yung hapong Ginoo, yung peka sigurado ko, king biya ko. Eke kapilan man pagdudan, ing kaya pa na ning Ginoo, o ing agawa na ning Ginoo kanako, ing ganakan at lugod, kayapin po at kong ini. Kaya palakpakan tayo po ing Ginoo. Natune dahilan nung bakit at tamo kini. Aliwa po ako. Ingmig pagawa kaniting masanting, manayon, malwalas, at preskong pisambanta mo, nunay nga pong Ginoo. Uling kapilan man, iya po ka na ako iti. Kinyang apong Ginoo, at kaya kayo pong kaluguran ko, parokyanos. Alo ng beses niya. King San Pedro kalungsod. Kaya kayo ya po ini. Ining parokya, again, pakibat, because you deserve the best. At may itong din pong malinong kung pagdudan, ya piningkaya pandaring tao. Kareta po ngay ganagan ng pintalan mi, sinawag ban kanita, mayari iting parokya. Kaya ngayon po, kunan po yung pamikatagon, ban pasalamatan, panupayayo po nung ating ko mga kalingwan, o yan may banggit rin ilagyoyo, nga pong ginubalo nala, makatatakla ka rin, po. Karin pong gekatang PPC. Apani mo naning masipag at maganakatamong ni Brother Jerry. Dakala salamat po. Na kayo makain sakit, gulot kanyan, kimpamangawa at pamamuat, dakala kandila. Pero gawata mo pa mo rin, sayang. Karing kikatang mo pong Paris Construction Committee, apani mo na ng malugod, metong mo naman pong mayap, Engineer Bienvenido Coleta, palakpakan tayo po. Bilib ko po kaya kayo. Kaya nga pong bayad. Puro ganaka. Yoko na yata yayari ni. Karin pong sakripisyo yun. Kaya kakabata man po.
Pumunta tayo po kayo hanggang manibatan niya pa king San Fernando, lalo na po kaya last part, talagang magbantaya. Higit ko po, isakripisyon. Palakpakan tala po. Kari Brother June Kunanan at Tito Bal Galang, na kaya be magobra kini, kaya be de po foreman. Ne po, karing may gobra tamo kini king parokya. Takala po. Naalang kapag galang may gobra ban mayari amo. Karing balang pinandit lalabas ko kini. Da kayo man napasalamatan tunggal-tunggal. Pero, salamat po. Palakpakan tala po. Karing mandated organizations, tamo po. Karing Chapel Pastoral Council. Nabaralas po, danong man kalulo. Pero po, tang ibihedi itang po, pong ibihedi itang boti at yung baryo. Nasepakan ba? Punta na ako pundili. Akakit ko po itang sakripisyo da kasi itay ngagyuda. Pero akit mo ita talagang dalawon danan ng mga tinla. Kaya kayo man po, dakala salamat. Palakpakan tala po. Kari Sir Kim po, karang kaya katang choir. Po, talagang pigsa dyan daw. Ini pong maulag ang Aldo. Kaya rin ngayon ganaganang mixer po. Ako daw po abanggit nga ganaganang po. Mandated organization, king sipagan, pamaglinis yu. Po, pamagsakripisyo. Ini po, sabi gupin po kaya kayo yan kanyang apong Ginoo. At karing sinabot po financially, spiritually, karing parokya, karing dakal tao na kilala ang po na ikilala, na dinaki din kaya tinanda para kining parokya, salamat pong dakal. Da kayo manabanggit gana-gana, inga pong ginuyang mablas dakalam at grasya kaya kayo. Karing pong kapatid, apari sinaw. Be mukulat karing pasbol da para kaya kami. Karing kaya be pari kaya naking bikaryado. Karing pari ne pong may nagobra para king ganap pa parokya. Kariyapong Mani, Santa Maria, Kariyapong Ramila, Menong Pisa. Kaya kayo po apong dong, tapos ito. Salamat pong dakal. Kulang niya po ining kaurasan na iniban pasalamatan da kayo, king sablang sakripisyo yu para kining parokya. Palakpakan tala po rin kaparian tamo. Karin pong pamilya ng Tatay Pineda, po Nanay Lilia Pineda, Karigo Delta, at Mayor Yoli. Kambe na po ning buong parokya. Salamat po sa diyang parokya. Po sa pating kapasalamatan na binya yung sawo para kay naking parokya. Karen pong midake, karen da kalakalam at grasyang binyeda. Karen pong kaya katamong candle sponsors, ngayon po, ang pong flower sponsors po, dakal salamat, palakpakan talangan po. Karitatang Mars Kitu, Karitatang Peter Nepomuceno, kayong malugod at maganakatamo pong Mayor Philip Nagit, palakpakan tala po. Kang Admin Maganto po, dakal salamat. Kang former Mayor Edgar Flores, salamat po kay Sao po. Kaya po kalingwan ita. Kareching Lea at Koyang Ronald Navarro, Karikong Nick Nagit, Karikong Katoy Nagit, Kariapo Ruben Sarmiento, Karikap Rolly at Sister Seni Flores, Karempong Mother Butlers, na pangadwa kong ima. Salamat po. Parati kayong matsukan ako. Karengkanlas family po. Karikong Peter, na ganaganang alo blocks pong may gamit kayo ni Bat Karela. Palakpakan tala po.
kari Apong Zenian, Apong Fernando Daag di Malanta, na minuli pa po, iba't yung aliwang bansa, ban makapag-attend kini, dakal pong dakalas salamat. Kang Architect Romel po, na may ngulis para mabuuya po ining parokya, dakal pong dakalas salamat. Palakpakan tayo po. Karin pong kaya kataang may gobra, karin pong akakit yung masanting arete, kaya kataang mo pong retablo, ikong bong lagman. Kaya pong kaya kataang masanting nga sound system, ikong Jess Paule. Karin pong kaya kataang mong stasyon, karin pong kalado, ne po, ikong Rolly Flores, dakal pong dakala salamat, palakpakan tala po. Karin pong kaya kataang bangko, Sister Reyna Limpin, palakpakan taya naman po. Karin pong parokya, itak niya mo po. Karin parokyang sinawop kaya katamo, lalo na po, karing kapatad tamo, karing king minadin, in Santa Monica, in Santo Domingo, karin pong kapamilya karing king Mawake, ang paboring kapamilya karing king Santa Cruz. Dakal pong dakala salamat kaya kayo. Palakpakan tayo po yung balang mata. Kaya kayo nga po, nungatin ko man pong akaligtaan, abanggitan lagyo, balo na po ni nga pong Ginoo, yan ang mablas pang dakalaghalam at grasya kaya kayo. Kaya rin na po ning selebrasyon, agatanda kayo po, kaya niking kaya katang covered court. Sabi dapin, kaya rin na ning misa, mesa. Asalo-salo si Diyan na po ning parokya, ting kapasalamatan, king balang metong kaya kayo. Kaya ni po king Santa Catalina covered court, walking distance siya mo po. Katataw yan, ganaganang iti, milyari, king ganaka, at kaya pa ning Ginoo. Ing lubos kapuryan, mibe king Ginoo tamong pakamalan. Kambe daring malugod tamong patulunan, Santa Catalina, ampoy San Pedro kalungsod. Kaya kayungan po maya pa oras at dakal pong dakal at salamat. Ing Vicario Foranyo, Reverendo Padre Ronnie Cao, basa ng ing katibayan ning pangatagulaling ning pisamban ng pon altar ning parokya. Acta, Dedicationes et Benedictionis. By the grace of God and the favor of the Apostolic See, the Archbishop of San Fernando, Pampanga, Philippines, on the 15th day of November in the year of our Lord, 2023, according to the rites of the Roman Catholic Church, solemnly dedicated and blessed the parish church of San Pedro Calungsod Parish at Santa Catalina, Minalin, Pampanga, given this 15th day of November in the year of our Lord, 2023. Signed, Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. So bayo kayo po ibigay ang bendisyon, kasi bayo, dininda kayong maya pawaras, ang papay apong Jason. At usuyang gusto po itang kayang speech na din, uling this month, lako ko ni kayo. Lako mine kayo ng parokya yun. Imob ko ni apong Jason. Yapin siguro, balo na talaga ng apong Ginoo. Yapin po mumove ke, ba't namuring kayo? Kasi niya magumpisayo, dahil kay Kenny palabisa. Kaya na sinabi ka ako. So ngayon nga balo ko among, hanggang kang November 30. So, pagsadyan nyo na po yung tutukikan niya. At least, sapayari na yun yung pisamban. Kaya po.
Okay, approve. O sige, nanoy po ito, approve yan papalakpak kayo. Papalakpak na po. Okay. So, kasi pakiramdaman kayo din. O tayo na sinabi, ako yung palabisa. Okay? So, ano po, buriya pang manatili? Sige. Ang gaya pong 2025 yan, nung mabiyaya pa kanita. Okay? So, among nakala gewa mo kini, dininanda kang mayap ka oras. So, at this point, nagkaka-ministry kayo ni well done. Ano na nga pong gano'n, Pero sabi mo, Pin, lampas pa kanini akit mo. Okay, lampas pa. So, kasi bayo po, mayap oras kay kayo nan. Narakad na po. Kung kinuman tabi kay kayo, At kekaan timurin. Idukuyo la ring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. nasanang in Diyos, amimike kayo, king dangalan, ning suging pangapari. Pasig na nga na kayo, king kayong banal na kasiwan, at gawa na kayong matampang makirake, king kayong sakripisyo. Amen. Manano nasa ng iyo, amamaus kay kayo, king metong mong dulang, at papakamsi kay kayo, king metong mong tinapi. Gawa na kayong metong king puso at pamiisip. Amen. Manano nasa ng ding sabla, nung kanino papasya kay Kristo, milapit la kaya kapamilataring alimbawa ng kay kayong lugod at pamikakapatid. Amen. At bendisyonan na kayo din Diyos sa mayupayan. Tuto, pa, ampuing anak, ampuing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone, ume kayo, king kapayapan. Salamat, King Diyos.